Tingin tuang chum. Dua. Bon, alila kum koko kumakola pe mo chinda ka onna shishpa kibelchinge lumala. With that being said, we combine Paing with na kawak lo kaksakin kat kapela. Now siya tamla siya ngayon tawag ke katsum na ke like share. All right. Malawong lumala fashion. Dua tingin magil. Dua kinye. Paing cũng dạy quay hòa kè. Isi chẳng chừng á. Dua ikaw mo kimye. Dua pa na yung pet also punchin. Dua na yung pet. Ito na kaya shilling tasya. Paing kung tayo kayo wakilang malaki.
Siempre pacl nanalify, tuwo, kulong ke silen sacha, kulong malap. Line tuwo bet lo kaksakin kan, lo malap. Again, tuwo na siyum kum muting na. Kulong malap ki on sukwa. Tuwo na siyum. Kulong malap, meti kum busya unsukan nam na kan wi kum makilen matwes nga. Okay, First line. In fact, mo tuwo na siyo kulo kaksakin ka ke mo wowo elen sa siya. Likewise. Kulong malap. Siempre pacl nanalify, tuwo, kulo ke silen sa siya. Wiowos matliti, kulong malap. Tamtal pit Aussie Thompson, Alabama, lo tuwo na ke silen sa siya. Paing kum dal mit kulacnsap paru, mit lanrumo. Kaksakin papa lang siya. Long papa lang ke silen sa siya. Sisagluk. Pangan kaksakin papa lang ke silen sa siya. Kulong malap.
ne kimie cherson look finan kuam afade tutu malik ele jape housing ol chima ke ko kulo malap ya kuman tamtail genye Charlie kulo ke lotu sache ke molbu wolashkewa Columbus Georgia tigin megil tuwana shumpe kulo malap ya kuman Okay. elas training ngena mutawaek training sache Excellent. Pan met Excellent. pasangin tigin namat wias mata ko person na sam-saman na likiyac oana katliangan tamtal siya pinakarsan tuwo kaksakin kat ke mulak kaywa syntax texas pangan kulo malap na tingin pangan met ma sam na ningin na katal su kaksakin kat ke arslan met na kaywa we ko siya taga pentana ke background na Paing kom kat place siya siya luman Okay. tukulong tukungay nakadasunal tingin treskal fakta siya manak kayikat pe ang siya unsa Right. kungan kulo malap Kaksakin kat ki kat kain tagayani. Şülpesi sinçiki kastan kat kil tusinge. An Paing kom mataga Shaflan. Tanda siya Carson from Federal Way, Washington. Kula malap ki Arstuman, wikom yang tanda siya. Matuloy din nga lima Washington. Kasi kata, kaksakin kat, kula malap. Napit pa kung fact mo, ito kayo Alabama an. Tanda pit. Excellent. Na, may tas ko man. An Paing kumpe. Day, Dodo Malik, how are you? How funny. Kahit kula malap. Kate, siya skoon ngayon kain. Kadin lip sila. Awin nanakla siya makat mo tayong nagkikiltusingi. Ako si Sokas long lufas si Mekos. Fak makomfin lang si Molom. Na fast ki me kasip. Masla met kolukin genikwalos. Komfin lang si Molom. Na fast ki me kasip samasta met koluk. Kin genikwalos. May usi unsa ko nga inkain me kadin sang tafula unsa ko nga na si Damal Western ba Maral Damal Western may ngatat el supema ikaw okay. na. Kaya matpanos masla Ngalal fun mo pangan. Kaya glamalap. Ang dahil benita glamalap. Ang benita to Lo kaksakin kat ke mulas. Well, siya naliko pa na tuwo glamalap. Kal tigin partner sakluk. Manakilin pamitlungan. Siya naliko pa ng Federal Way pangit. Glamalap kitakaan. Message sloman. Tamtal benita mo si snack na stafala when happy birthday last na sila na ko. Ay tamalin dal misingi. Mailin on gosh. Happy birthday. Happy birthday na sila. Glamalap. Kaksakin kat. Maski uns kong katin. Taklip sila. Katalan na tarileke astal vinen na. Mr. Libandeke. Di na uns kong ki maan ka din Kal volume na pangalong na. Is it there? Mas kanila. Measure it out. Malong. Yeah, I just need to expand it, right? Expand mo kayo na. Okay. Gamalap. Kalpangan. Malap. Well, digin neme ko long birthday wishes ngan. Excellent, excellent. Ilog yung makalan yan. Tinita.
Well, lumalap ke unswa, lumalap siya tamlasan, dangela, tamdaliyay ko, wala ba tamlal siya wiya, wiowos na nismel aloga. Kada fast na met, nas wikat na ke pokom ni kesla, at tagam ta ke kunokon. Lumalap. Well, tigin yan mo kong permit yung tagawi. An mo kong akolin met yung mataga faklas. Kosrae humor, proy, kulang malap. Na siyempre na Carson, kulo kaksakin ke mo lashkewa. Kulo ke aru, Engan ng lowos hindi gas mo, kulang malap. Na bangan, eluntan along, pati girl, kulang malap tigin ke kumakalin mo singa. Nakingila, daw shoot. Pacl, nasum kun ikes like a broy, metigat fast meto. Well, we know vaklaman ngan me. Vaksima kung vaksaf lang nga anak kalimin si was matetan pang particular si matram from there. Me. Lumalap kinkat ke yak alingal silal ngalal fung iba kadash ke. Yeah, kalingal si pa kasi kat. Mailin on course 1944. 1944, bye. 1944. Wow. Papa Rumapan, Papa February 2nd, 1944. At bange. Kat Papa Lucella na finenye na len kain da kashikat ki mapes person. Bafala talik na tas ngi finenye na shuka las finenye na. Panang ngayon na nga narelakasin kaksaklak yok na siyo. Eluia pe metlas ngi ki fascist na finen Sacramento. Kaya no pen genik na Sacramento in som likiyac. Church daw ifinenduya. Kaksakin God na meko, happy birthday. Grandkids na grandkids. Nagate fast na mit ki pelsinge, ngan pain kos na kayo pe klomalap ki pasasi mataka pe you're namdal si Pina Carson ngan Federal Way, Kosrae humor. Kos na kayo mawikat keltusinge. Panga si pela siya kadinda ka. Taka ini ay alula ki kastan God, fakat fast na mit kilen las misinge. Anakilen kumbe namdal there is su namdal si wiak siskashne finan ken pe klomalap pe ketka. The long last jail papakon, mutin siya wan kayo. Naknas wiya ke pelsinge, na Mr. Lipan kat tagani, yakta tagani la siya nakatakalemiya. Siya si Fenail, som nagitiminil, pray ni floko to mitwiya lamutul. Na il fakle le sibe flokle, pray pe na ki ma penal pray kune, kalmiyan sik ke fakla ka pa. Makat pray kune kade sibe na esang na sinkat. Mama yurusan ko spray ke tapos siya kasta may ngasti nang yung akketeyac. Banang may ashirum kasas na yurun kat asang na sel el kemutul. Nas pele na kayo nakmas ka tagani pray. Kat kaksakin ko kat papatamasin ka siya ke lang si yoklum na siya kum si Filpe usiya na siya silen sa asya. Nayan katash po kat mutulla ke fungsi somla blosi wasle ana simet minse teta ke molla sa kom karingen kat ke silen sa se
kumdagas akketeyac mena sa siya na siya kadin kay nais kikaslom kel tu singe kulo malap na sum kala malalom ke mod singe kadali na engan nakat mo gilen singe in kaksakin kom kita kay di lasha katin na kom wangen etalas wangen kalas finche ke ka komesi na siya kada kufla na ta ka inge nawiyak lam tan singe kay ngatalik pa matayang na gilen silen sa siya panang kat kulo malap ke members na kewa kay siya ulasha pe katinaula pe fakkulo egat ngishe sumin nakma si kesla bem danin cielo sin kashes no room in sukkom proila shakat alena esmak pe ki met wiashma shek na mata ki pelina shula ke sapalala ki met seok lena lashma fashtigi kat papa nanak manas ko mage fan na kay nakfon nila foitsinge manin mo lasha kung lumala o yesing penak kay kat masak na mol inte puleja sisinsi kadinte ngat shari sisinsi kadinala na loeng inkan li wala na lom ke mol makumesi na sish panagat ng sesyo kat papa o yesin na mam kasha metlash mam dai na ashur ki pelsingi kat kaywa kasha kat kaywa mam take physical limitation la manas la ke mano Efin nein kain sukin Valencia ko fiyaw sinime sangka na si kat ngishe siung ta mwet pema check afu in kan fototo ni run met lashingi minne ke telephone call si kamta talasi ko oye fu kasin fake ta teman kinjak pelos in shakpe o shashin nga in sonulos penelos ashpe ki oye malos kain dikelape life gas lasha ke clash ke gas mit allong mahingin akkalemina silos tatakta si makaimi tapakas. When the Jesus Christ likiyac takta nurses kainin karinganyak yurun metlashape. Nakna sanglal met na silos pelos in kain parorek malalos sang damonyak na silos in tiyakulek peki kaya yok malos in sang karingan metlash. Katalan na nakyok pagkatalik natas bayama batkang na ikapag kipresini. Takumpay tala mefal na silos. Kumpepa falpe inkain aknanak kelos. Inkain estape melalos laki meshai. Kana trucks ko anasyo yema lemde nichel. Isla nanakin fulen kananak oye fakama makyapalos. Ilse kulukle na ilal na shikin po siya dik nata siya sa social media oye fakama. Manakat nishes yung kat inkain Arlena kasha delik nata siya. Inkain estape melaliki. Inkain urik makin telefono na kinkeneklom. Ein der som na ke oyema elos estape po siya met lawet katashi inkia po dik nata siya. At nishes yung ke karangan yak pelom na sindelik nata siya ke elos som na ke enindututa. O siya lamit ma takabe na kulit-kulit na flowers. O tapikesi kami mga ilmos sa kinelo. Arlena yok mo siya klash. But lip sila pe kay sinus mata ningo. Akalemye nakinkenik ma esta kasha na sinmet lashin ikewa. Kasha mat kolashin. Kasha lo sindila. Rick Malomo karangan katin mas. Rick Malomo tang na siya katin karangan matse. Kalo siya sin malik. Maingi nakalemila pang si pelas. Kumta tiloko na katiginit kosh. Pictures lom. Inkain oversee. Inkain naging kasha tumungo na sinbo. No yengi kat enina. Kulacnsap lom na kewa. Insistis laki ngan madalom. Panake kumta sila latiginit kosh. In kasha Rick Malomo. At misyesyung kuminak manas. Aknanak yamat kolash. Mutawaek White House, United Nation, Arab Nation, European Nation. Sumna kien siyesh febesen. At niya tapos siyesh katay. Ako na kewa na kien katuntawe. Kat finshak mamit kolom na kewa. Into fin principle. Kaya pailang siya makaslo mo fakik masiwaspay. In kolkat.
Arlena yok masiyaklar kat baba kat findan jingen takan la esa falle pelo. Takat lalfungik ke kalom usngaklom kasakriklom lakom kainara akwaklom falnaki eninalashmita. Takat takana nakkalimi la kat finde takana yurum kat finde siak. Eko flapena uda kamangin sish. Panang nakmanas kashikat kinin na kewalash ta yok ginagawa takulom alapmasyo. Kolgat metlan KahsInKol inje tu invaka kikastom kesiwa siya pai nakmanas kashikat awiye shamshamlasha in fall nage ma scripture lo makataya. Kinim kat baba kadakulan fashnamet kipel singe ekat ngishe kumin kain kaya mga matalom na fish lo siyan vulwas kinuknukin maunlom asa pai katle kadin faka kilang silom na sinmatlas na kewa ken buen na tum Jesus Christ kat pray lalalfung ike amen. Stilipan belange vlogen na sium afa ngawsi onsu konge nakatndawak. Tigin kum kulo malap ke proy ni gesla. Awi kumin kaksakin kat ke me kasin proy si main sang gesla len lasha met Kosrae. Ka tru malap ke matagan na long proy la tinga alin chi wu ke proy la len akes makinya ke mun lalfung la. Dele long met lash Kosrae ke kasin proy si la na kay wa mama katin na kan shaksin kat. Na wana la kalam mi pel na ke wa pasal yok tsak tagat tu na shayel corporately proy tagat ines mak na pa na ke shaw si makatashken wana fish sapton ko shakalim mi devil batagar kat akfoshi mo si lashing in ne tagat katang yak katar matlal fina ke wa kesh ben mi mo yak lan Jesus Christ kat katang la likiyac na ini na kadin very steadfast kadin alle me be sober minded kadin ngashit na ke mojin kom linike bana technology makadash kem shen shetan el lord makinin portray taliknatas alle vulnerable na ke oyen el lord makin mana kayo na me si woimit kadin taka kaslan kat we proy like the interest ngalin taka kasla len larsha kayfin ko mas kuwa me kaloman en nagawa ko mas wen ko sai mat ko sai KahsInKol lowos el galen pang mas magat proy kun kat proy pe piang a the interest kal kadin alle sia awian na naklas na ke ma arsin ka shaw Bible fa ma Jesus in ta ke level layutlan kat papa level oko na kat ngon pa wi matalal fina ke wa ke mo sing na shetan el ta in lokalo ki kat na pole la kalmikas every sapton ko put on the armor of God kasin proy siya pang kadina le loin na ke oyen mo si ka tashken God makay na pa kayo siya righteous protective overcome siya ma inain sang nukum katle shetan nenta katanagat akolain somligia ta kaslan God akalim yamang ta kaslan God akalim yamang nangara le shu kaksakin God ke oyen may kete ke proy ini kaslan layna wana la akalim yamang siya on in sang alalan mitigat fashion mit tukun mangan nakadata ka usia slide inchipe recognize inchipe uskat min nage freedom ka pedal freedom chimay nagadinash keng ara tikin treskal nga flong pela kumkulo malap na we kon ben kaksakin tamtel chibuyashne Terry Sue George el patakas kasla shaflangan amen el fak amen kulo malap na tikin pela flok na room
Liban, ngaken na siya unsukungan. Minsilba na awiyam tanin siyas na ke masima kadakput na kaya. Nagelen siya flashing. Katte daga na nakfashi program si. Akwot siya makat na kayo ang matlalal fungi aske. Nara pacl rhythm si makumdaga. Kaya siya kati kaya. Tana ke malutut siya maawakos kum sisla. Engan orela front load siya. Pagkada kain mutawaek. Ikas may lutut ke mandea. Siya Akfulat ke Engan. Yang at ako ke kadil Longyuc ke Ongaiyac. Nang akali may maingi inkain akali may sipe mga kumtuka ke lulap flashing kat taka nain taka kumdalindi kat yineng nga. Masingan tenayin na iyak. Masi mayok sipe pakastan ka ata. Naki commission jenge ikekla naingi me ke metulong lalkos wasingalon ko fale na ke longol. Som fake ke kastan kat. Na buwan nga ke Asia LGB na fak ke buklala na siya saptaon kors. Siya eva sa payakle. Kading sa paykatle. Kading sa paykatle na ka fake kastan kat. Akollah siya mamasin siya kin kastan kat. Siya mamalakin kastan kat. Nara na misilipan na kimalututa madaksik yata hindi. If it's the entirety kumin na nakfashila and aksafila, kumradan siyafla, kimatakokean. Napay na nga katakan ki medium singe, inkain taga fakak ke. May kung finefakak lo malu, as time limit ke, kumra ki masinge ya, shaman lakanan malutut singe ki masim na nakean. Makadin inspire in art luman. Lumalap, makinaus kumin na ki faksilak ngayon, kuminash ke. Lumalap. May flow and balance yung kumdash na mid. Well, sekwan na wowo siya bangan, kading tisal ka pelo. When bela malan kat, tamasi ka dash kenga bad proy kantari katako na ke in purungo wala na lan kat ke cash mo lal. Wana nga kalim ngipiyang siya. Every saptaon gosh. Inusiya na kasi fashion majiti siya na ke sifac siya na ke mantian nga. Na riti fos siya na kat fata ko siya slide fashion na ke majiti. Kuwasin na ko may nakawa makatilasit na si Wus ta kuwasin kain two line katasik lang tevo. Mayin tiya mwet siya ba kat mayon niya. Ang fok yan inge mwet lem wal ang kuluk malem lemi mweta akollah wiowos sing akollah wiowos sing katanyak ledar kes ben Jesus el molyak len aktol el ascended to heaven is coming back. Is coming to church to quicken the dead kat matasano flok lala in nanankayak met nagayo aro ke belchinge ko true malap ke foshe ke everything sapton ko ngan ka akas magnigat. We're in a spiritual fight. Katangyak latar. Jesus el katang na fel latar. Ko true kaksakin kat ke bela ngausi me slide kata ridi na tsumna ke sifac na misenge mante na wipe Mwe Read lasha seta ka ke Ezra sapton ko. Me fosinga lagot na galong lu. Tagadin taga na ke rhythm siya matramram kanya pero rhythm siya bangan. Rhythm siya nga taga farin bangay. We malimak tolu le katash ke unit ak tolu. Dalos katlong me sifac lap siya ka kota siya mutay ke March April na katash ke May niya na may siya yok molo. May siya yok molo. Katash ke unit shaft la ke kota siya bangay. May siya yok la na niyan wukla. Composition lang yun siya. Laysin siya nige siya dolo.
Nakataka arske leisinak singal sie. Leisinak singal sie katlikie me from lo chekaya iplalap tolu mataka kya Solomon elkisei temple siya. Solomon elkisei temple siya. Leo Chronicles of the course fosina gate course we fosingal sie pagkatakataya ikaya na ingin nagat first na mit na kaya me in taka na kaya kunokon na kaya mante silbetuste in liye kapaslan na kaya. Kapange kita si magadaku lang riti kasi rio fingumbuya in Seattle ting tres kala tu yak riti masing fosngat lapangan Leo Chronicle it course tolu Kemet Israel los liye se atuin kasaume e kalim siya nakta temple los faksefi na fin falfala e alu na sin LEUM GOD e kaksakin ke wala na lal e lang si kawulal na shenria alu ni tawian pangan lain siya ke week shenri wala na LEUM GOD nakta temple Leo Chronicle it course fosin na gate course we fosingal siya Mwe Read na nakadetala Katarak flikiyac keshiben me el mwet yalenche me chen para kataka kaksakin nakat kat prep read mo kat prep kat ke ekayam tawa misenge katin taka kaksakin kat kes me chen ria da nakat etatari kanun mutsinge som 9 kaksakin kat takan worshipi na wana kadakalan meka katel wikat en nagawa pang promise lalo en nagawa katashwe You will never leave us nor forsake us. Last year, Washington, na gawa mitlan from you. Akketeyac. So, slide chingan, kanon week siya pangan, full siya laluwangan pangan, nga taga akketeyac ipsimit ngan kaya pinakon mante, si Akfulat kengan, Ezra on gos for singalakot na galong luo, na tago yang tingin na taga na kaya siyam singalal gos for sin na kaya singal luo. Kadil Longyuc in Ongaiyac. Na vingom di capture ya benam once the test of the shete KahsInKol nutuwosan pangan we sifa na gesyan si mga show piang siya na bangan freedom last ke na phone singan katelia na kanon week singan ito ka kapas na ke mas akketeyac ya me Leo Chronicles of the ikor fosin na ke ikor we fosingal siya kaya ingin na kapasi katlia freedom singan bangan mas makat na ina scale when me we are going against siya one fok yin siya katang yak letar I think that focus na nagemalan kaslan ka ata mga isve na sumnigigat na pang mas mo oya si mo yok shipen na pa like yak na siya tigin treskel den kadin dito ka get tuste tastam kay na siya we used to do it agat taga we kakon ko siya banget taga we met nagwalas ko siya every single day kadina ako lang ngayon ako lang siya ka yoking na kayo nag-flock lang ng Jesus Christ. With that being said, katsumli laisinem tolu pangan laisinem tolu makatlikiyac kaya kamsum kan rewind niya liye pa na 1 2 3 pangan alay dia na number 3 singan fact la fa kaya siya met ilan tupu or along silang God ke worship as sacrifice. Akketeyac kaya yok ke peka kaskato kunokon nga fast for the rest of the week. Naipsimi tapangan akketeyac petari kaya ipsiak tolu bangan me slight mind tago uskat minage me si bakaya God kay siya na ingin na desum nage kunokon ke mante. Osli slide si magat highlight full siya patakan nage mante mailing ni me ko Akfulat kengan extra sapton course force singa nagos nage long luo napnes nga usye kadin me takin na riti to kanyang nagat broiler ay pangan me mariche sakluk Dake for singalakos
Tigin pa kung ganyan. She's talking about mute daw. Magandi kalem. Lumalak. Dake for singalako sa kalmyang may kulan may chu ilosarato remind masya ke temple in fale aruna nawu. May pala ekai esakaraya ildal akkeyelos. Los aksafila temple fall na ke makad lan Israel el sapkun. Awaya pe masap sintokashaflet tolulan Persia. Cyrus, Terius, Artaxerxes. Elos aksafila temple kelen siak tolu in malim atar ekeye siak onkos well tokashaflet Darius. Na met tol met Levi en met Israel na kaywa siya liki sro elos kisela temple kay nganin nalalap. Elos kisekin kaya mukul siyofok ship lofko a ship force angfoko. Na elos sang neni singaw lu tayin may kiseke makuluk. Kay suko na ke shuflan Israel. Elos wayepe akie ore ma kunen met tol en met Levi. Si sakluke tena fast med slide ma forskning. Arsike forskningen la itkorsingen na. Elos sipam take forskningen itkors. Elos kisakin ka mukul siovok shiplofko e shipfors angfoko. Na elos sang neni singa luota in mekiseke makuluk. Kaisuko na ke shuflan Israel. Elos oyepe akiore ma kunen met tol en met Levi na ke temple in Jerusalem. Fall na ke masamoslan puklan Moses. Singalia, ke len siak singaw lakos in malim simit. Inge toka. In len siak singaw lakos in malim simit. Inge toka. Met siya falok liki sro elos Akfulat kofen alagayla. Foslongol. Met tol en met Levi na kaywa elos aknas na elos le Sivana ta elosin nasnas fall na ke akwaklan alulalos. Met Levi elos unie kosota in may kisya ke kafen alagayla kem met na kaywa siya falokali kisho ke met tol en met kelos Sivana. Foslongol siye met Israel na kaywa siya falokali kisho elos mungu ke ma kisya kinyakle. Oy permit na kawa siya sisla mo peken lan met siya siya mata infel siya e for la wipe alu na sin LEUM GOD lan Israel. Elos in wipe mo ke. Kelen it course elos Engan Akfulat van pret tepulol. Aruna na yok ang lalos kisben LEUM GOD ilara to Akfulat lan Ezra lan kalang na silos a kashalos ke ore malalos in civil Masai temple lan God lan Israel. Pangan Mwe Read siya. Fosingin akos na ke me longol akos singan kalongol lu si sakluk. Kat ingin na nas wikat proy da ke Mwe Read singan kat katakan na ke akketeyac na ke o. Kat proy. Olem kat flat na kat long kas mo lum ke pel siya. Kat kaya fi malap. Na manas akketeyac na siya skay siya. Kat inala kalim ke. Kesben siya ko stenlan. Talik na tumkom sa balos lang na kesro yay ngaw. Ingin na flokonos me. Lo si in siba masyaek temple. The presence lom na ke worship. Na ke milos pakun in siba flok. Kesben bako den yok lom.
katli na pa yakwuklum ke talik na tum na esina shishkai sikadin kalen ke na ke mol silash musing lagat pa temple si komusi tarin kanikin masaya temple sing pagadin digel life in Lord Jesus Christ tangan nominilyak na ingat kay siya mol likiyac pagat kaksakin kumukatsat na itigat kenen when na tum Jesus Christ metang laskat pro. Amen. Well, kulo malak pangesiye me Israelan talik na din gat nga may cover alle yok period napakantan siya pati sige in collapse siya na within the next 15-20 minutes inu siya Engan silang talik na din gat nga siya Akfulat ke Engan nabi gat sumde pa Israel matagay ke Exodus nga elos mutasyo finan itsia piang foto ngol elos wolacna run God na relatar yash plan siya inswalla Moses ligi yen may siya we tamlal siya well nga Aaron usyal dalang ligi siya siya tayo gat sumpe na liya siya silang talik na tingkat nga finan itsia nga na God na wala yung tan siya Abraham yash pel siya may tumanes nag-show in a foreign land. Tasak na nga na usmay pen. Kat kan liya shal makadalram, tay ke Exodus ngan in kalam kela, masalayak ke uklalesra. Katakapen na ke Chronicles, magatramtram kinpe, ikaya, siye Lu Chronicles, we puklal Ezra, we puklal Nehemiah, nekepet na Esther. Ugakos ma aksa fila Israel talik na tingkat nga me kataliet na dal tako ke plan pel si fun na mut ko yak na mo mwet si fun na Chronicles si fun na pe bam me simus puke gas nga kataliet Lu Chronicles Shaflen Lu Chronicles na mut ko yak na mo Ezra pe na pas mosla Israel talik na tingkat nga tako pe nam tawek nage puklal si fan ko Ezra. Namut ko yak pa mo elpas mosla be Nehemiah. First chapter si mga treating na matagal ke me Ezra saptangon kos. First lungan nage saptay kos first singan as cap sin maslungan. Mut ko yak mo in maslun sapton kor foslong lu kelen it kors elosingan Akfulat kafan pret ti akpulol awlan yoking an lalos kesupen LEUM GOD elaro ta tokosha Akfulat lan Ezra lan kalang na shelos kashalos ke or malalos inchvil mashay temple lan katlan Israel nagat step down na sten na ke saptay kors yapaspas toko panganensingan pas to ko singan pangan cap si mataga kat kan isongan if kat li in martlon fostong luna ke saptay ko singan kat kan isongan mot ko mo Esther el chim na ke plan pel singan na pangan istri singan cap singan istri singan katal li na phone na payor malan gat la to ko sai ke asma plan pel singan he was still in control as my fact katil muklek Cyrus Walyayak panay ke Asia sapta ang alakos fostong lalkos. Ulan sumsi fosting. Asia sapta ang alakos fostong lalkos. Akalimye makati likiyac na sin pacl singan la. Ye siyofu langaw doko kekla. Cyrus lenta karela policy nganin favory talik na din kat nganin me in siya na follow na Jerusalem restore worship. Metigidal restore worship singan dahil siya masyayat temple. Namun nagdakal ng mga temple singa signify presence of God. In the Old Testament, pelal mo siya, takan nagyan may siya, utsak na matan felkenen,
tabernacle si Longyuc si. Longyuc si ngan tiang na mit ilyat na ke surrounding mit ngan mit tepan na mit pa uchak na ke me tuke me oleofoli na ke mos oleofoli ka tlie akwa ngan. Mit tol magayin Aaron sufla Aaron na pa uchak inner kulacnsap ngan. Nakatagalil na pelal siya David Solomon na makatliye ke kisyagian temple siya kaya. Temple na kato, rekla ke kolin kaya, kato na upe. Katliye significant ka presence, manifestation man katla. Me, esingan takate soka burn offering ngan, na sharom rom lelan kat nakla temple siya ngan. Wa ingin na katliye, lain maslo Solomon taga na kaya marichilash nga. Warning after warning, katil sa pacl ngan. Inflokan mo, talik na dolos na kaya kakwakpay. Nakatliye la, Solomon may Kosrae, taga ni kaya 931 BC. Katliye fashion lang Kosrae luwang, Kosrae singan. Singaw tribes ngan somna north, rela Northern Kingdom, pa Israel, na luosuf ngan taga na south, parela me Southern Kingdom, Judah. Nagatliye pe siya koslan Northern Kingdom ngan. Elos alin na ke morshulaila, katil sa po mitpala ngan warnel tal, infoloco na yorol. Siya koslan lalos ngan ara in it 722 BC. Ye it fulong luo metigi chicha jeli shusla. Katil makan Assyria. Matan fellow Syrian som kanausla and Northern Kingdom na display siya me might ngan put them in exile na usye pe et might siya ngan intermingle in kanausla me tribes ko shuf singaw ngan tactics lan matan fellow Syrian and dali annihilate kanausla matlan kat ngan ro dali usye might siya ngan intermarried na sin might ngan kanausla siya mataka ke shuf ngan 722 BC. Utak lamat Northern Kingdom na kasyo. Nataka fakya ke ko yilan Babylon. Kaya to ko siya si Pang Nebuchadnezzar. Elda taka wana yung tawag shukya na kakola na kaya 600 some BC. Alda ka na Jerusalem shukya pa. Tamitigil taka na kaya and Jerusalem ngan. Katkalam kaya katil sa papi pacl lalos ngan. Jeremiah warning him ngan taka nakakuklan God. Katkalam kaya they should have already learned mistake lang Northern Kingdom. Kishpen siya ko sin dali Southern Kingdom man nila display siya ki Northern Kingdom. Yeah, sure katama mitiki eldal actually put into captivity. Utak na Babylon. Bay dalayas maklaliye mistake lan ngan flot na kakuklan gada dal tepen. So meshikiyac kat kalam kela Nebuchadnezzar som. Dekke 605 BC. El som kalasyaken mo uslat likyato na kayo force wo ate mataka ke me matkashap talik natin matkashap ka matkol ka tokosyangan usla na Babylon. Daniel kat kalam kela Daniel kawag tolulangan tawish exile siya meta 605 BC 597 BC siya usya aklo exile aklo Longyuc kautak na Babylon na masyafla siya ng taga 586 BC pangalan siya Babylon sum nati Nebuchadnezzar ilsab kananile me temple itakle me worship practice lalos ngan 586 BC.
utakla na insho. Cherma ya Aisha liela. Nekebel na tenil. Talli la dusen pelsingan yei ngol si pa samprong kunyak. Tala som na ke show. Ke dusen yei it ngol. Level yagi temple jengan. Temple na kaya to siya. Utak la kanon temple nga utak na pebelon. Yei ngol si pa dal som. Maluto siya nga ito ka fa mo. Siya Akfulat kengan. Nasikin non ko. El na kaya to. Temple na kaya to. Utak la kanan la nga utak la kesho. Na inge na Cyrus, Persia, toko siya siya nga in charge. Kata di kesla pensiel. Kata lert magkines Assyria in kanausla matlal sifen. Kata lert magkin Babylon in usta pa na matlal ngin na kesho. Na inge na el taga refer siya or magkin pa na matan fel siya nga in usay favor na sintalik natin. In other words, kata matayin ka siya control yung managayo. History speaks of itself. La toko siya akos, Babylon, Persia, Greek, Roman, God was there moving pieces. Yok siya pa kaning galim kamasing amen. Nga akong matalal po niya, la American Church, kasi ni ko, may compact of free association, kan man-made structure nga. God is in control of all of them. Na era taga nga kung may taga li temple siya mo Cyrus elang policy siya lang favorite natin God nga dan float ni Jerusalem silpe masaya temple. Makime when God eliges lang siya Cyrus. God is in charge. Kaya oyang. Na when may exile nga refer siya kita kata na return to lu pa ito ka. Tukun niya ignol ka siya nga return siya met ito ka. Tako kailan pa matipang pang Sir Pacl. Sir Pacl even got some liye puk siya makader katriti tarikes fos siya nakot na galungon lunge. El pa ito ka wanan lay foundation in siya pa masaya temple siya nga. Ngayon follow even got liye follow siya lang nga siya ke Ezra sapta siya nga onkos. Mut kaya mal taga follow na Jerusalem ke 538 BC. Na wana nga kalmi kaya matawa kan from it's a wide span of time frame may nakating isyong 722 BC kanala Northern Kingdom 586 BC kanala me Jerusalem talsom show yeit ngo na ngayon nakatram kun 538 BC return chemeta flock chemeta takatana machipang sur Bible na vingatli movement chilangan takon ke may reach makat Trump read la na proila ke atana sapta sin ke sapton kos Ezra academy may return singan na return siya klua Ezra si ven il floko 458 BC academy flok chilangan ke sapta ikot na ke singaw abangan wanan to si layout sin ke me puklalesha sapta sin ke on kos akketeyac flok si meta under Srui Bible flok siya klua Ezra sapta ikot na ke singaw na isang cap siya academy pianya fos no luma ka treaty na sapta ikot mutawaek keme ya pas to ko singan cap singan ke fos no luma ke ya pas to ko singan katkain fit puklal esta history ma from ginyak ke kashkata me tokashangan naro if ingat liya na siya in charge kal Sir Pacl Cyrus taga siya aklungan siya Ezra masim na ke Ezra sapta ikot na ke singawingan are the sixes ako flan pronounce ito pangan tokashay singan na flok siya tolyo apa taga Nehemiah
Na vinkat li wana nga kalmya Zerubbabel daga wana len chipe mashaek temple. Israel follow el pa met sim si scribe si bang. El describe magana met tol si priest si pa Ezra. El daga ke suflaleran straight descendant ke suflaleran. Ora spiritual me spiritual nature lala el connected founded na ke Torah ka pukli me ko met ke Bible ngan el chas la ke masaplay lan God el siya met mata ke oret makal follow na akos kaslan God na if ingat lita na Zerubbabel the lay foundation an sipa masayat na ngin na Ezra le follow sipa liti masaplan God ngani sipa follow na worship sipa follow na relationship sima katil na kia sang na shelos ke nuke ke Mount Sinai. Remember temple singan signify na by presence land God. Yok siya kading kalim ke men piang sina kadeta ka apply na siya pia temple mi siya may signify presence land God ke fella siya nang mo siya ka tash ke nang ngaki kading alle loin na ke show exile beltolu 605 597 586 exile utak da show tukunyay nga ul return siya meta pang 538 pieces Zerubbabel el daga lay foundation masay mangan masyasingan tipe fisher taka ars opponents mataga shuk mangan kat fingum ke liye sumdi sapta tolu na ke akos ke Ezra akalamia masyangan flow ko art na mit tu siya tu fong well bena mit ngan tipe na el dal or tatile masyasingan naro katel swala bena mit palangan mit pala tolu mata tuyak akketeyac mit ngan bel singan pa akaye Zechariah, Malachi, siya ka ridi bena pienya. Tagat liye control lan God, kat liye mat kulacnsap lan ngay lailos. Taka siya floke Babylon me folok ne me Jerusalem fast na lalis pangan. Even kat liye sapta akluo ke Ezra. Mas pun sapta siya sapta luo ke Ezra kat liye pushen met ma folok tiki shaw sin mit ngan. Wala Zerubbabel takangan. Kafuen ma itak yang pel na selos ng tagator makin masyayi mangan. It's a big movement. Mayroon siya Desert Storm, Desert Shield, 1990. Ayes nga liya I was crossing that area. Fall. Sige lang ka, may ngan farang tagatang ko. Kaya we're moving. Mobility large, we're moving fast. Sige lang ka, dala. Ngay may nga fast. Foloke, Babylon ne, Jerusalem. O full pen mo. Nga fat na pa, nga pala kaya 1991. Then kumelang si fast week pamang. So we, katli, or malan ka tala. Lafka temperature, lafka mema, elke call la, or makan tokshay siya ngayon, flow na established temple siya. When temple siya pa signify presence lang na sin talik natin. So we had Nehemiah ngayon na flow kak tolu siya. Tagay ka 445 PC. Nehemiah, fakyak pa mo, mutkayak pa na mo, scribe siya nga, mit tol siya nga, mit aru, kulacnsap silang kad nga Ezra. Man mo niya may, iba na pa mo, me, sumasla Nehemiah. Na sapta siya nga singal tolu ka Nehemiah, akalimila, Nehemiah la follow. Masyaya, si Portland and Jerusalem. So, Zerubbabel daga, foundation temple and Masyaya. Israel daga, elpa daga, liti masap. Siya follow ko ng alu. Liti mangan. Nehemiah follow, elpa Masyaya poachingan. Nangakong kain tuun siya, may tigat sum, ikweya fosikash magadriti piya. Kat kain tuun siya na lipen na, iya makatil na nagyamola siya nga. Lipan kung pa temple siya. Papoli lakal mi ka. Latalay nga. Siya ko rin sapta. Tulungan course ko. Saptawan course for sinyalya. May
polilakkalim mo. Kot patimbol man God. Nashigin non ko nanort makinya si fen na kya folok lan so ne folok singa in si pamasayak temple singa. Kot no fun na so na kya sinful nature singa. La talik sit vana isus la wana te vide lakkalim nga kena la Ancient nekela na may kuluk siya man pangan nature siya magad usye ke kardan kad inherit sinful nature siya ke kardan na vida ke siya disobedience la lena manif kat na fonnam ta ke siya like it or not. God spiritually confined, God spiritually means siya ke siya shackles thing ke siya oyes marikle ke kardan na vida na call it unfair to sakta pangan. In reality, we all born to that sinful nature. Nakadash ka siya singin. If ingat tila na, ngat na nag-yate nga uli siya matlik na tingkat nga sumsyo, matapapal nun. Yate nga uli siya mapalyayak tari petari mo, asin kanikin mo lilas kumayta ka. Release siya after 70 years, charma ya liya masingan. 70 years, siya flokin yak mikawos. Nage, di ba nilisus na nakefela siya nga, automatically engage ko, may defaulted na ke sinful nature siya nga. O metikiban na katin na ralan kanikin mo ko lali pandari. Met na kayo. Liya shal siya nga. Temple siya nga masyal la yekyas. O asin kanikin mo ko rekta petari. Kadina kan kapar siya this many years, kuluklan toko siya ko. Mana ka masikyak ke mo la siya nga. God is moving the pieces to our favor. Pang ako yesilan God, man kat po si pang. Na masikan pa yung nagadinte, fosip kaya, man ngatin na liya mga met. Kaya nga kam ta proy, ta read, ta loin na kaya na may sal na kaya to barik nga. Kaya pa pala ngayon, flokin kat na kaya malan God. Flokin yak met na din God, nga kaya siya God il palyetari, fakin mo ele kaila los, after all, le flokin los me na kaya, remnant si my flock na Jerusalem ngayon, dan si pa re-engage na kaya may worship, prayer, Akfulat ka. Nalipan kung siya ke may makluklan fela, na kaya siya pa kung nanyaklan ka siya next kung na reklamet liki ilrela fela. Kasao, il na elek mga rela tayong kenegin mold so kung kaya siya pa kung ilak fresh yan mo manak insifalet loman, kung for na rin ka, is when natin. Na ngayon na, kaya when na din ka, I put my faith in him, ngon kat ilya na ru, na inga, temple siya nga masyaya. It's been building. Pang masyaya siya mga kuminayin kapas na kaya, oyel Zerubbabel, siya Ezra, Nehemiah. Katli foundation laid out, building it, Israel sumtak likiyac lan gat ngan, na Nehemiah taga rela put causing protect within that structure. But lan gat ngan nakfalat yun. If you katli na kaya oyel kumusya nga na, nga kumina na yun, wipan na yung anji magadetaga, akketeyac, ipsishit nga. Akfulat yung anji barik kaya, fos, siya na ako na kaya lunga, tukun siya, utaka, elos, siparet temple aklu, mutya mo pang temple aklu siya pang. Sipa restoration na kaya Akfulat, kaksakin kat. Tina wana magnificent wana temple siya made at the point here is katil faithful that flown mamatwal nga elos inge na taga na kaya Akfulat. Kasyakin temple siya inge na restoration na patagang. I think nga di na kaya maulo ka na kaya makapasyak na kaya mga. Nga di na papen na Zerubbabel, Ezra, Nehemiah taga kaya. Full tolling at stage is told taga foundation laid temple kaya matlusigan sum akaya matlalfung yan podcast yan taga kalasyak in protegi kat liki. Every si sapton ko siya mga riti pinya. We are going against that spiritual me kuluk kangan fok ineng yung put ko siya pa kaslan gatsing put ko siya pa righteous me
clothing si makatilu si ke when shan Jesus Christ. Askin non ko. Temple si nga masyala, ngon nan kat ilyak na God, masyayak on a daily basis. Masyayak for ka, kung taga broy worship, kung taga akos, akwaklan God. Mwe Read ke Bible simlang eh. Simla Ezra mataga ke Chronicles, Ezra, Nehemiah. Katlipe Israel Esther ma itak nang nakikap sin maslon fos nung luna ke saptay ko fos singan na Israel na din ka in restore la ele los mo ta ke show ka del check pa na wela los moving the pieces nga kung arpe o yesingin lang la kung mar Seattle la kung mar Texas la kung mar Kosrae kung being influenced by the government leadership around surrounding you, you cannot light up your eyes na kemang and force it kemen kung metala God is still in control. Masih mga ako may focus na kaya pa. Force may singalagos na kaya Longyuc. Taltag Akfulat God, kaksakin God. Kasi ben wala na may loslingan. Kasi ka nang kadataga si Mwe Read. Kasi ka nang mga nagawa. Lasingkan Akfulat wala na wal God. Nga ako kat ingin na matlalfong ni pangin mas mga kuminantaga. Kaya katli mo lamay lang siya kawan natin ngayon. We need to respond in worship. Paki teams ko, paki word si malitaga. Ki polokas mataga ke me liti sila siya kaya amtake me Leo Chronicles sapta ikos. Fosin na ikos, fosin siya. Like a standard lesson commentary na rakalam niya polokas siya. Kaya kat mold na tayo ang kat response in worship. In the New Testament, there's only one way to worship God. Akfulat God, Engan. In spirit and truth, siya taga kaksakin tayo fostong lakos. Katli physical aspect kay Engan nantik na din ka. Nga kung taga New Testament na, arsi insiya siya nga. Arsi innanaklay. Kadin lang si kati may keme insiyas. Kenganar, kenankas. Our heart, mind, and soul. Mga ito kayo insiyas me. Compare na kaya oil ang klik natin ka. It was physical. Dahil di man na kayo. Siya taka. Isokak pan offering siya kaya. Wala naman ka nakta temple siya. Piya temple mi siya. Kau masyaya ko. Kung falala surababo, nanda ka masyaya temple siya, surababo. Ngon ka tinilyak na yung rumantak masyaya. You are being protected na mayal da ka kalacak wall siya nga nakitemple na. Are you being surrounded, kung being built up on the outside in protecti kung nakikiaplal siya doon? Na I think pangan mentality luman, ako may daga, di nag-force siya na ako nag-Longyuc na, ako may naningan, Akfulat God pe. Well, natalik na din ka. Nag-mold sila kung. This is very blessings. Na kata na, siya Akfulat Engan, siya Akfulat Engan, siya Akfulat Engan. Maliban, may ninana kung Akfulat God. Engan. Manifo, man kumet na kuluk siya, kumet na. Yan na, yan na kayo mga maskemeda. Sige ni, manifo, man kumtaga na kaya akustan na kaya kaslan God, kung sangan lang ka din tak sisislan ko, nangyay na, kung may wipa na kalang si may nantolak, los si ma, di pa nildam takemeda. That's the pangan sanctification, pangan transformation si ma, katil finshot na kaya, matalalfin na kayo. Kadin become like Jesus Christ in every aspects of our life. Nakita mata ke transformation, sanctification processing, and mayangan bang when we are being built up. We are being built up to the image of God through His Son Jesus Christ. El na we kat ella is na makuluklas nga kadin when natal na katka li fos singalako fire. Mwet kolan mwet chu elosoroto remind masya ke temple in fale aruna na wo.
mwet pala ekai esekaraya bangan mwet pala mataga akketeyac esam ivingum sumna ke sapta toluakos ke Ezra elos masya tui kata na ekai ma som riti pupal ekai sekaraya melila elos tagana akketeyac mwet ngan sibe flot na ke me masya singan sekaraya eldal akketeyac elos aksafila temple fall na ke makadel lan Israel el sapkin Eoya pe masap sin tokoshafulat tolulan Persia. Cyrus, Darius, Artaxerxes. Now, when I call him, the background here, God was moving their arts, then rela policies like that in favor, flockana worship, flockana ma elos, the back and mitigelos, somna ke show. Ashkin langal lucian me yen a little shin, ye no she, elos somata shaye. Tila shit better kafa, they should better me sacrificial, they should better mangan. Lucian ye ngal gata. Itakle akmak may takanasil Moses. Get tabernacle. Sacrificial system siya, itakla silos, tal sumunta ka show. Makatil flokonos me. Just think about that. Flokonos me to, katiya na ke, me umata si mataga tali temple Solomon kata silos we flok kusinga na dali ke sir bible lay down foundation siya met force matin ali me temple Solomon adal ingan so ingan na isip of masaya tau si matali temple Solomon na elo tongya men temple jack lu ngewang it's dena magnificent one martial Solomon mit matangan likiyac foundation sila serba may los tongi dahil nga tali wala na makatil tara na silos kesbin siakstin kesbin kuluklalos silos uselos katil uselos na keshow maganen Babylon ingin aral follow tali big difference dahil nga tali oya lalos nga alapos siya masim na pekabulan pelsin. On proy kaksak maka asur lalos lament ma ash siya simle in fact in cielos ke oya so lalos ne flok na ke oya sing inspire siya mong nakatagali me ekay sekaraya los akketeyac mo temple siya sisakluk los aksafila temple fall na ke makadil katlan Israel sapkin pangan katlan Israel sapkin el in charge God eliges la tokosay tolung Cyrus Darius Artaxerxes si sakluk tokosay tolungan malan Persia awan ang akalmi pianga la Babylon, Persia, Greek, Roman, talpia mo siya. When natin nililiye ko, itak yung siya, nebig necessarily ke siya may malala. Marshallala siya, yotcha da ke fukulye marshallala siya nga. Yotcha ma, samsung ganyan, matpataga, katliga New Testament, pa Jesus Christ, ildaga, katang na phone na oya na kayo ka matonfel na kayo finfela siya katil na katang na metligiban na manil pakat patagat akaliming el me God katlan Israel el sapkun makatil sapkun erikla na wana nga akalimya Aisha lietari masing Aisha ang alakos me Ochinti Asia ang alako fosong lalko siya liya. Cherma ya long liya fosinga liya flokman mitngan kesho singa. Aro saplan got pang. Up to this point, God pasap can move all the pieces onto his will. Nang akom tagalan singa kat liya el na movie na pieces nga kaya mo sila kumingin ang mo sila ngak fonyak latari. It's up to us. Katin for yang narun Jesus Christ ngin
put our faith in him. When pisaf langan pa ito ka naglalalain firma na silos na siya siyakos ka, maulingan mapatpat na silos siya sukat tuisan ke maulching. Tataga si bakala melo saksa fila temple fall na ke makatlan Israel el sapkun. Away pa masap sin toko siya falat tolu lan Persia. Masap policies siya katil sang met kol tolu makatwaka ngan favory in siba flok na ke worship flok na ke me kafama tik na tingkat ngan ito ke ko pacl maul ke may tak yang ke masap lalos ngan. Taka na ke liftikas Exodus liftikas mapaka tram nga. Katagalina ke history nga siba flok niya me na so masyaik temple singan. Tok siya ngan favory tik na tingkat ngan insom. Whenever God pasap kun. God ilaki sap kun mga. Na papa na nga kumusingin. Kat fulla awli akollah fungi ingin akat temple jikat Akfulat jikat siya men kat ngon jipang. Kat life ingat taga syuk wain matkan syuk worship lashing. Men kat lay kes la pena ileta insien ka si. La toko sa ye ko government ye. Inan wan masarang syuk malan God. Ke uflon mamait nge in Shibarek temple in me kaksakin presence len we met law. Significant man temple jepang God len we met law. That's the old covenant. New covenant God we got kesben me ngon man got ashin got kai si. Pia temple la pa in komungan. Kung ni kina ang temple siya, ngan kat asing ko, papole lakyalan mi ke siya koren saptangan ko for singal yang asum confirm ya masing Paing siya. Kat focus na ke masing la Jesus Christ ka kachiven na true son, they're in charge from the very beginning. Ilo saksa fila temple ke Longyuc tolu in malim atar ke yesyak onkor while toko siya fila terriers. Na met tol, met levia, met Israel na kayo siya falok ligi siya, ilos kisela temple, Engan malalap. Engan malalap. Na met tol, met Levi, met Israel, na kayo siya falok ligi siya, ilos kisela temple, Engan malalap. Na topic siya pa me, siya Akfulat Engan. Siya Akfulat Engan. Ingen na los follow na rin kat lalos sa katil buwela los ingen. Na nga ko may sipa na taka na siya kung mising. Kumito na pala katil buwi ko. Malong na singkat pumasingin. Na nga fat na pa fin kumito na pala katil buwi ko. Kumiengan singan just joy. That's part of life. That's part of this belief system si makat put our faith in Jesus Christ. Men ifin Paingan man KahsInKol, siya fakungan Paingan. Fako aklu siya ma line up, ay kekalatia saptan mi ko first long lueng, lang siya Engan. Pange oye siya. Na kemay ngan physically, si liye wala na lang kat ke temple aklu siya ngan, dalingan, kaksakin kat, metal rod, altaka, usye, magkisyangan. Elos kisyakin kaya mukul, siyofo, Shiplof ko, ay ship force angfo ko, nalo sang, nenis nga luwan na ke, nain may kisya ke makuluk. Nenis nga luwan representi me shuf lan Israel ngan. Elos waya pe aki ore ma kunen met tol, met levi, na ke temple in Jerusalem. Fal na ke mas lan puklan Moses, kat shiba na flokla, ako ma Moses, tadakyan na sil Moses, tukun shaw lalos, tagaligi Exodus na Mount Sinai. Aqua ki mangan ke Exodus sibe puklan liftikas. Aqua ki oye may na taga worship God. Akfulat God siya nak manas lalos. Aqua ki masak nga na lalos. Itetle yait nga ulingin ay los folok sibe reestablish. Reestablishment nan ma tayyak yang nasil Moses. Ika Mount Sinai pa sibe folok niyak yang Nariro sa Engan, kaksakin katla, restoration siya mataga,
sipa masayak temple singan kisaya kingena kat watla kosomain wakingan sang Akfulat elos kaksakin kat kengan nangako musinge kumne nga fat na pwela wangan ta se kullalan masinge la tingin tres ke laul me kas nga awit kos mema masinge taga ngaptanan ka Engan kikiap singam ta ke meta saf na nga taga mtain chef ngal ke asom ten Srui mtai kan ta ke Wednesday Thursday Friday Saturday any mtain ke kay ta o yesya na ikon Saturday dituin siyan mga yan mas and in chef ngal tesom muyalo kikiap na pa mo sing wangin pelan ngan katin masyay temple siya masyalanan fast kaya itak la narangam tangit liye ke masyalan ngali la nagya mulak si fena liye nagya mas sumanya ke lesrang ke puksing nga kasi kata fangal pangon yala ke pangan pel siya ngati na akollah na I'm sure siya mga personally may apply na siya may kasi ngayon na ngayon kumne may ngan si pangilay usi pakoteyac lal ngan mol kin ke mol siya ngan kumne bara nga la tang kame mammo joy peace magadis ke masinge katlil lang si kaulal kuflain tuin taga syuk mol kin faka masing that's part of Engan si ma taga kin temple kat pa temple kat kisyakin me pelas kat kisyakin in siyas kat kisyakin wellers man malan kat pamangin faka kakulan kat papen na Engan si ke temple sing Akfulat sing inge nagat liyo yang nagat me okay offer up your body Lipan, offer up your body as a living sacrifice, pleasing and holy to the Lord. Wana rom sapta singa lu fosin na galukat lamangan fel. Sila sakaga ke lutu nang insyete wan laman nilag ngan chef ngal ngayon wala chef ngal sila nga ay na nga and fragat proy katyak tas ko na kaksakin God Kuali kat proyla on kaksakin kat trezela si ma pange pot ko siya kat lingin na kat liag na proyla pot ko siya taga ke kastlan kat ingin na kat kalas kat yak kat inte patakyang na ke kikia palsyetan insiders kat liyan na proyla ngan man kat asin kat kain ingan kinoya makatil esya na ke molising ngayon Sir Papa the late foundation so mangan ta akoklan kat masayak leben wan matkan shuk akoklan kat Israel taka scribe teacher siya priest siya taka liti matngan ka masaplan Moses fatyak Moses ka fossi kat reading yan lang temple Jerusalem na ke sumaslan puklal Moses elay katang elay litaw oyen puklal Ezra katang la akoklan God man scribe siya by reader siya matol siya some foundational lay up on the word of God matin siya ng akoklan God nara liti mga salik mga nakaya mata ke temple siya presence land God na many years later Nakalimya 445 Nehemiah daga saptan siya kisngal to one tagal masyayak pot nga it takes stages to lumakatli na ke siya restoration siya na ke temple siya klungan ito ka pa na nasipkum kadinli very in the deepest mind of God kadinila it takes stages to be lipan it takes stages na aru akosten when na surubabal Ezra Nehemiah man na ke kulacnsap siya
ito ka na may ngan sinasikom. Even got the gonna get stages makadel usina sky sick and large katin put faith in him and just move from stage like a stage. Lalal for me like we got. It's a process. Meshe yokya God in the presence of God and we got. Nara nga kumeta ka ako lang nag-share nito na we will respond in worship. Katataga Akfulat na pay ka Engan natalik natin ka ngeke flok sila los ligyan so sing katfat namit na kafosngal ya kelenchak singaw la ko sin malim sheme inge to mat shafalo ko ligi so elo Akfulat ko final gela katsiba na somne ke exodus sapta singal lu ko final gela shemeta itak la dalte na ro fashion yait ngal kata ingen na dal follow ingen na Restoria ki masaplan mo si sige na dalsum kafinal ka la kaksakin kafinal ka la pa si bore ni taga ke me malim shimit kelen action la kos na me follow me unleavened bread le ni kos ngan dal si per restoration pa na lipan kumata ke akwaklan makluklan fe la ngen na ngan man kat iskom yan na ke mangen na ngen na ngan man kat ikaskom Restorikum kon ni akwaklan kat kon akosten na ke oyen kakshakta na bataga ke son akos fostong lakor. The only way we can worship God is in spirit and truth. Panangan o yeshiman na sikum na ke ngolsingin na katika in somtang ngat nukfagya sila lorong mo. O silkato mo kataka in shares ngangas nangas pa kon connect na rin ka in worship in spirit. Now, with that being said, pwede lakal ang mika room singa lowos sika din kasi ka na mo las. Pangay alu pa las. Beti nga fast na mita ng reading word by word kating kalang ko masi pwede lakal ang mga rin mas nga lu. Pia alu, pia worship na pa las misinga. Kaya nga matlili alala, kaya sabihin pa ko ng lalaplan kat na shares, Maka wiowos kosin esko siyang jifena na sinkat wana siya magkisya maul matala may akin suwel Paing o yan alu paye mafal kosin na Paing alu paye kosin na kosin ti tay laman mol lan fel met fel ako kosin ekya kesben kat ilarula na aksasya nga nanak lowos nakos fa kainita malang silan ka. Masya wo may akin suwayel. Esya suwas len. Nangin nakakom tagali akfulat na ingan si Maurik sintalin kan yan after 70 some years talta ko kasi kan namangan fast na mit ingin na dalaro me ka-final kaila ingin na dalsum na kaya unleavened bread Metol met levi na kay wiowos aknas na los la sifena ta los in nasnes fallen na kay akwaklan alulalos. Alula como musinga pa me we're offering up our bodies as a living sacrifice holy and pleasing to the Lord. Pang alu pa yala como musinga kesmen pakten yokwal na shir. Na met levi los unia ko sota in me kishe ke ka final kayla kemet na gawa siya follow kalikisro kemet tol kelos sifena met Israel na gawa siya follow kalikisro elos mongo ke ma kisyakin yakla oya pe met na gawa siya sis la mol pe kan lan met siya matain fel siya for la wipe alu na sin LEUM GOD lan Israel elos wipe mongo ke kelenit kors elos ingan Akfulat kafen pret pulol Akwaklan mo siya kafai kors ke liftigas no tolyo pa me Passover feast unleavened bread first fruit na feast of Pentecost na matolu siya lala masikyak ya fall calendar lalo sa pa feast of trumpet day of atonement na feast of tabernacle kafai kors nga elos siya restore akwat may takyang na silos to Moses Engan at sumaksya fila ke lenit kors elosingan Akfulat kafen pret akpulol
Arlena yoking ang lalos kiripin LEUM GOD ilarata tokoshafulat lan Ezra ilan kalang na silos e kasulos ke urip malalos in sifil masyay temple lan God lan Israel. Kafinala kaila. Me pretia pulol. Kafin pretia pulol. Shidba na Longyuc yang. Tikishmin urip malalos o kishmin pak lan yok lan God. Narang akum fingat takan na ke aksafian malikising kadindi istri silang klik na tingkat nga. Elo som siya kishmin siyakosten lalos. Elos fulla alin na ke masulayla. Nang ako may takan na ke mol singa miseng ito na utaka inekin sikosok sila komdari. Katina akos magay na put our faith and akos magay na day to day. Siya masyasing kasaw. Asyo may ito ka na si kuma pa. Ito ka pa na nage. Siya ako stem la kum si vena. Katita tara ako klan God. Met Christian. Kadin lang si kadin met. Lang si matalan na suwana kat lang si kat si ven. Lang si, it's all about love. Nakadin me, or a great commission siya. Pia temple ang mising pakad. Akfulat ashin temple pia temple pakad. Akfulat ashin siyas. Ashin siyas. Kung gan tunan siyan pala insyom kengan. Ash oye singan. If you come to pala masingan, kuminon reassess yourself. Siyak singkat Brian singkat kad usi oyalom na uru me oyangan pa fa ko ya na machi kan experience kin fa ko yangan ne kan ai lisusla na kan mena len full la ulia klal funi fa temple singan siba masaya temple na kewam isam si meeting ke committee alu de la month and a half in California. So pension meeting na Yorkshire some from Kenya Kafain Sharon in Sasha Lasha. I some the pastor note up current meeting sing. Fashion now you got the Katolla some from Kun Fukar Shimen. Which is in this time period, like Surupapol, Ezra, Nehemiah, if I got in some from Gunman, it's a physical temple. Akfulat and restore, man, bangan akwak the Old Testament. Katolla, you got some from Kunfukar, kind mangan. Manigin na me, pastor no dalan, di ban kumesum ke mande, ay asma fa. Ay sam na nga tuyak. Aw. Akin na fact la katol la penalele shit. Some from good material stuff. What the some from good temple mashallah finan Kosrae nga. Afak na kel tamlel na manigin na yung afakal na free-tol. Tamala is work pang. If you got the focus na ke temple, som paroy ke, som ngayon, usta kaslan ka, infolokan man na ke oya si ma presence lan ka, dito ka, masyaya temple masyalang. Pang masya nga siya, kaya siya. We spent almost 2 hours. Ito lang mga sakawul. Makawul siya pa yung nakaling focus na kaya. Oh my God. 2018, 2019, pangawi meeting siya. Tangay sa amin ko siya nga papatas na tagati usuk ya po. Foko ko suspaw sila. Alipan, kung kulo man la, pay na pay siya.
Pange focus lash. Temple na kayo wa masyala finan ko siya nga pa focus lash na ke Engan sima in restore ka na ke Engan na kakalam na siyong ngate sampram in mo pange focusing din ako lang na ke focusing. Now I'm gonna tell you kat kain is katesh claims ke Engan singa men nga vat na bay lang alin na ke tamlil kulacnsap siya tigin tres kan elawon me gar tak pen tak ka autolim ta akollah parash la taka nawiyak la taka in taka nake mesh ka taka we building as an instrument for God kat in fact ka kwan kat may taka nake meshing a restoration si pakat sanong man kat makay na pakan ilyak isus le ak isus kat la kat in let onso ko ngay sam ka trick ya. We're building up the temple. We're building up the temple. We're building up the temple of the Lord. Bangay process si makatashkengin. We are being sanctified. We are being built up in the image of the Lord Jesus Christ. Ngon man kat makayna we akosten lash na kila lalfungin lash na kila akwan kada pa e masyak temple sing. Sir Babal the go lay the foundation. Ezra daga ushe kastan kati nakmungoye. Nehemiah daga ralapochingen. It's the same concept, same process, same all yeshi mga kuminako lang nag-fluxing. True kaksakin God, ngayon na we kaksakin Engan. Akfulat ye God keme, she akfulat ke Engan. Watching it's ongoing 24 hours. Kuno malap, sumnal tiging tres ka lang ka nage, kuno kon nage, Tuesday. Tiging tres ka, tayo lang na. Lumisilipan nga nwi, matwiyaskan kaksakin kat game, kulo kaya akketeyac, wolacna, kumusi nasyeske malututsi ki mandian ngan. Praise God, kulo. Nga mo, kung likiyac level si makat, inanale kalam ke na ke spiritual temple siya ke saftayan from loman na masinga ke me tako ke ake sam kun na ke la kum sam kun Cyrus ang mutawaek ke Kulo, first na metigin, kulo man lang. ke prestansya akton ngol dolulan mergia areas Truman ilda gonna ke office lalo. Na itbawrela declaration siya ni Israelin become a nation mailin algo siya yafko ikasya lamngal mailin skala ko siya yafko ang alalgos. Na fact silala pa I am Cyrus. Na so ko siya mga ngalal pag imakalim mo en si maliangan Israel katalin siya wuke. Na panang aro America leskein kain diaten na ke in protection Israel nemisenge na masi mga keusin na kean pa matan fel lemekos masala tari America bakarangan den feeling mana yoksi bakatas kenge crossroad si bakatas kenge crossroad road na me kademo me Eliasi bakatas kenge katli dai mai film singe ke mama sikiaka dan nakimalutut si ma kung fakngan kapsan ke faksilak niya pa kung saman ke mande ke front load chilo muna ke papa si matako orela mutawaek samtaek project si ke Mount Rushmore na kung fingat la penaliki usa siya taka na finances Kosrae ke usa siya taka matmatalas ngay pa me tena pulesya parang am tafak moelos tena safashikin ke shan lalal fungising at kain likiyac finances na kalmen sik ba kalmen fakla ka pa mababatam matatamesh babatamesh ngay purakala mataono ni sangkashikat finances Kosrae bakit safan siya limising ngay
kat finengas na ke malutuchinge na ke papa si Shamtek mo si David el Shamtek na naksi na ke masayla temple siya. Solomon ilak sa fila. Wangan siya papa nga lalal fungi mo. Finchak lalan patalik sinatin som na ke misya. Wangan. Finin nesi. Taman papa si pas fin siya usiya. Nara papa siya mataparaki. Oya nukewa. Finchakin matalik na to. Yok na dalitik mul na to Engan loang na kentafila. Na masi makadak fashinge. Pangis si finchaklan nina. Baba tamas finan Kosrae. Kadin kain me lotila kastan kadin kashikat. Masi fenan siya ulaka. Baba ilfak na sik. Mangatte kain kaikom. Tangum nakmnas. Loang na kesokas. Kum study kesokas. Bang malak kalamin siking mutawaek. In kalamek kain mange. Nakakatayac si makum to kagangan. Uskat me katindila. Fakaingin na temple lasha. Kat kaning anak ke. Ash mama renovation makatinan wala ke. Ngay tama project si Tarek Kosrae si Bela. Kum so mis nage si renovation project in wala lom si uman si Fena. Kalom si Shan. Pelin kat loang benake. Iwaya si ma anyurosh nge. Nga si Fena. Ki kaban maluto chinga shamram kinda ke respond to God with worship. Alepukanten mwet. Nga mo akilin lang atako. Wowiyak Engan. Wowiyak inakkalemye. Engan lak. Nga panmul kanwi. Dalikti ka siya ula ka finde ko wos. You should be fast made. Respond to God with worship. Napakatash keng eh. Nangalayo Engan lak kita kaluusan ngan akilin ko wos pa mata ka kipelsi ngayon. Metiki ka te fast made ta. Makina orela faksingen inakkeyac la. Mani na papatamas kama yokna. Mama yukuya ki finances nge. Pellas ka din kain. Tafula. Aksafila mo matatamas. Nga samte kabat mas nga samte ki bulin lalal fungisi nga. Nga siya unso ko nga in masali kun samsam lasha. Siya si maon nga makisendriye. Siya nga malandalik na dal mas babakaristan na gawak malalos ma oralaon singa. Nali falepen na nakiakalim faksilak nga. Ngalal pang iman nakialo sa maon nga. Elmeton si fin entevan sakpe. Edalik si pendin matraposi. Nara ngakina la kikata ka nakilusya singa en makatashuya yok na kat matagam ta Amerika kadinte lose sight. Kadinte lose sight ke mama yukuya ki finances siya. Narangan kaksakin kat kita kalausan. Liban istawin me masingan ke screenan ngan fin kumko an skill lang ang gan siya na isla fin kum isla kluk. Ngake usi unso ko nge fin nga kan present evine kofla nga me sige ke kita galak tu guys. Bangun suko mga ke share lang malap ako na suya ke.
kaksakin gat ke mwet wiashma goes to prelangan. Still lipan nga ako lang fast na mit kipel singe at may vacuum met tiki nga fasha. Kasi may tigin kung gulo malap. Well, kilo malap should be na vakak kasin kaksa class na zoom ke akketeyac na mo umamrela ke malututsi ke mantean ngayon. Ngayon akate fast na ke mananaksima taka ke tustian ngayon. Anagilak kalemi na siwosan si Pesira kataro inge pa likiyac taka lemsilipan el sista course Engan from Lodia Malututsi my Shamonyak Kisendriang to its entirety. Nanage ma oyasimalrela el dena country ginsisla onasi mama kat pabalikasana silenga nakfashi. Na panangara kita kalal misingi ilkain takain tram kun nagetimbal singi si Akfulat Engan lakalimi bela si faculan ngan pa inengan na panangara ngale kaksakin kelu sipe na ke tram kun yen oyen met palas ke fukar ka kanin mangan bailay na nek mangan ta sima mga kalen bena ke experience luck kulacnsap financiatal eke 2002 me na ke yem singe pelin meeting nge si pelma kat findelieng sitan le fukoyen si vesh in simple terms kat findeloeng na ke leucak na fusek mo na ke wa kade lose sight ke tangama na ke faxila lemnister lipa na kat finloeng na ke na lupsela pe onsko matalik na mas baba takyo neshengayak lang ke masal Mr. Lansan mena pwede pero kadar makatash kenge asak kutsilas na ke lensi makatitama katetula yimatan kat masinga katin de lose sight ke fukar mangen kat findelieng ekle ale fukar benchies na planning anything we do, let's do it with love. Naroke elusion samsam kuntalik si wiel si mawien in the shidalik ma talapau ma sonoruk na Ngayon na gasta peke. Mawien tune na di ka patalik sil daklaving nga fin pa isyesi ka. Kat esaman na malanalu ang ini kata pela kat lose sight kedalik natas ka wias matapalang panang fakla ka pa finas mwet sima kumetake kung wikat kemalutut nge orek makin metolong lalkos som fakak na selos ka fin kum te kan soal dala kum prom da praikelos kek plan kenika naki malutut sina ketustia nge si fan fak mo kadel Longyuc Ongaiyac narakain mwet ma nga samsam ke kalamistil lipan in dagikas na siyas nge makatlu sight ke nge katanda befak ma ilos ma shiksin malik kamwet makatli makatpulesya nakatfin loang na ke si fyasi nge kadel Longyuc ke Ongaiyac mwet si ma samsam ke nge ete siyasin mwet ka samsam ke nge mwet singel toko sasi si pela mwet singe elorela kasi nonin katangla sa kolal. Nara onin katangla sa kolal nga taga ke samsing alalkos na stanza singa singa lupa etaga ke na fine ko nga usia na ke screen na katin ka hindi ka dinash ka sabuk si fan na ke Mwe Read singa Apin jaging kan galem Mr. Lipan kuskan ready Tigin halikalem. Aglamalap na inge na kate somin kain ritela panakalimiyag ilang kasma David met kulacnsap lan LEUM GOD eldor Ongaiyac na sin LEUM kilensima LEUM GOD el molelalakal sol ekatabi met lokaloklal na mesife kapun
mananaklash ki wiksinge respond katapuk nasinkat ke alu kaksakin kaksak napatevidel lang el tu ongaiyac nasin lemkat ke lensi malemkatel molelalgel sol tokosasima el takashidel arp nasi tokosasima David Sivena elsom aula madiswa ngayon katangal la kulait mail will kaksakin na toko na sokyak siya bang naraki mo chinga fakla onin katanglalal David stand sa simit ke fakla ngarulan na lang siya kum lemkat kalak lemkat el yut kalak el niyan wuklalak katlag el meloyaklak ki ngamata yorol ngamol el lishing yana simil loyak el Longyuc ngayon mol nga Paing na sin lemkat el mulialaliki matlokalok kaksakin lemkat may forskelan misya apun yale en nalan kanaustin tokinafak may forskelan misya raun yale en may karsiplan kalyak shukyawi inungayalak nga Paing na sin lemkat asfea nga Paing na sin katlak elan kasaya intempalal elong pasik el porong presentang in kaifilak na felararar au susyak pailang lanola mukui akusus moyen ka del kaskasak kalas fofosyak ligin fel sien kanausten emulut fol sikyak ligi alal elikaselik yenengenga ewatui wi sipkanyang losyeniel el sok moy fin sisarap inge okollah arulana moy oana soklan siwon en nokmalaki los bakanyang madoltol sisakikof raunel afyok Kosrae ever takaligi sharomo yumutal ekanausalik bakanyang los madoltolo katagani prake maritsinge Kastlum God read Ketari, God Papa the Marsing Shao. God Kulomalap Nasum, Kelang Silom, the Tui, Engan Kashakat, Inesi Kastlum Nasish, Inana Mena, Kesilin Sasha, in Webemalutut Makades Petari, Katinkan Ace, in Lututkin, Engan Kashakat Kemoching. God Defatotole, Yengat Fatotole Keo, Katlalal Fungike, Lalmet Metlum Kat Papa. Kainem na nakmanas si kalmen melut nge isungyen kat kaksakin gom kat falatlash kainem kat fakuloimen kaksakin kat ke katagan ke malutut singe ngane stalgi screena vasnamit kulo malap ke malutut singe takana sesra anang akademia kasma David but kulacnsap lan lemkat elda Ongaiyac na sinlem kelensi malemkat el mulilla lagal sol Egata bemet lokalok. Ke fas siya nage fas aktolu siya nga pangaki meta ka nake inkain samsam kun meta. Masimit ke samsa ko lal David nga samsam kun nage deliverance lan God. Lemisaliban el samsam kun la God is still in control. El saman na sisla God is still in control ke manakayawa ma akfasiyak nga ilarang nga. Nakalmean pa eli mamasikyak nga na ke kulacnsap singe loang na ke oye masikyak nga yokkel David el loang dana ganek si fanay kan som na ke apa
me lansom na yurin ka din siya kikasha ke deliverance ke mama sikiyak na siya nge. Na pa na ngara ke faklala mutawaek ke stanzas commit nge. El ke orela personal me feeling lal ki laban Srui la siya. Orel faklala ngaru lena long si kumlem kad. Nail admit na ke kalala. Omnipotent lala. Narail kapsya na ke elana siye en maikan buklewe. Ma enin bukle sila nge el sam kunta na el ne kun siye tokosha si bema kaditama som in mayun baka ngakalemi finde na ke mayun na sel met filistia singe kolait. Credit lal na ke victory lal Saflaya el pangon man matayin misle. Nakatfinli na kisam sa kong nakatriti luo Samuel saptalong luo. Kadelieta na anay kasya pa me etaka penadaki me luo Samuel saptalong luo nakimalututsi makadash kenge. Kustip sila tariga riti nakisam sa kong Nakatfinsom na luo Samuel long luo fakla ngunin katangla lal David. Samsing alal ko spena. Ask me slight variance ke Samsung konge kanake malututsinge nake marichi nake luo Samuel long luo ke David ram kenge lange ke lem ka del molala David dikin bawal Saul and with lokalok besaya na David el onge kanon sa koinge na sin lem ka. Nakatfinli ito stanza clue papenal akkalemi ke luo Samuel long lunge lem ka del yut kalak nyan wuklalak elmet langolak kat lak elmet long lak ke ngamata yorol ngayon si misle nara ke takana ke akketeyac sima asnge asma si matsim ngorek maganda bangon metaphor nakadali anayin metaphor after metaphor. Metaphor single figure of speech shima akkalemye subject matter shima orek makunyakin sang akketeyac masi na lafakya akketeyac lala David elkin akkalemye lapan lang silal na sinlem kata kishipin pakoten lalma el liye sikyak na silki kainin oye pespes masikyak na silma el sifena ke molin metlala el safal in Longyuc. Nara el akademia ma komana me siyot kalana el ma lem kad el makena kad el makena me mulala na shesh lem kad el mol kaksakin el senien mulala shulke kanalik peng lan kad siya muliale. Na masila laki akkalemingin pa el molella sang na sil stability kalme pa wole ma glukle el sang stability na kelli stability singa na el pala oye sima siengal ka si papa ke insikyak insang karangan siya panake security manake wain me anain anokak nanake Samsa kong bellongol pa analan me sham kun inorek makun kasinge me yut kalena singe. El sulpe akkalemye me naki karangun yaksipen olan kat nge ma elan asiye nien long maikan wuklege palma kom nien wuklalak emelang olak Penya akollah na olelalom. Konfayotin molelalak, enyen wuklalak, kalak in Longyuc. Ta komyot ka enyen mata kalak. Elka in fact na sel, komalayak elangolak, komkatlak ang alal fungin kom. Elyot kalak,
mwe loyaklak, nien mule laksya Longyuc. Siya nga fully alalfungi laksya, akpasiselye matanfel na yeniyak. Nara kat finli anaking akalimye, pusin pel si marek magunyak, anayin slakun, yotima elgan wukleke, ensima me, yotin molela silal, na shamram kun nake fortress, anayin me, petsela ensima, sang na silen kain mongle, lislisya kalewo, ma wangin makanaklukelwe. Upon el fakla, to take refuge in the Lord is far better than hiding in a man-made fortress or behind a huge rock. El kapsha lemkat na kesiyot nakamalgan buklewe, kafine me ensima lislisyak, na elma elwolan mongle woliki na len kain wuklen ma oreklage pun mweta. When ma oreklage pun mweta katnake waita la aspel si maita kane kalawi ko me masalla. Na pa el sige nakalim yun na yok siya David, Psalmist singing. El take refuge in the Lord. El sulpe kapsha karangan yaklan kata ina na shield si. Na el fakla kat singi manake walara arula na wiowos. Kaslala arula na falin lalalfungiyak. Elo na simulayak. Na sielos na kayo siya suk mulalasil. Na el fakla tarak ta ulem kat kumulong lakligi Ongaiyac bel en na kayo. Kumesi na sikatang la. Akketeyac na el cannot continue in the rekmakun na emphasis sila la lem katil el strong olsi el masima anayin alana sha kawil ka malkan na lalfungi or el fact sam saptaya fasyama lem katil niyan mula na sin mwet akketeyac el niyan wuklein belupe nara kel shamram kun nake pelinu penge el suggest nake pelupe nake meun ka nake pelupe ma kaseu petaka ke plan me metlokalok to kain rela kasema epurkin sie ma ette usemisle nara el shudba shamram kun la elepena me kwesako kwen kao ka kwen me mama askwema sang na sil me ka men gat finli kao suko gabul suko mas kweke na masima metseli ke pa engetang na liela bul suko nge as weaponry si pa nage kwela el me ketuyak sinalangan anain symbolize strength na pa el vakla me shamsham kun la kain me symbol ke ornge ke kwenge el taka in kain shalakun masima meta kain ngetang liye na los kan liye kake na el chulbe na orela kakshakla la kakshakanal en folet na in kasao oye bekofsio on lang likiyac then el shamsham kun kwenge ke bukla el vakla ke ngay tang li kwenge ngali kwashishik suko kapakin maslo el sinakan la tolko sin kwema on meta kwashishik suko inge as atun matan mwetke siala se arlena yokle tangyakla na kalmen faksilak nge pa David ngatang liye nake me kasilan kat nge el kapsham gaina nake kaisuko shoma as kweke matangyakin kweke mo may karingan yakla tajakta ni oingen te pena upkran nake
protection ka shield si ma ekan rekle mataka ke me defense lan God ma Davidel palaki ma masikyak sin matlokalok mataka na yero lingi naray continue in a praise sila lingi nag deliverance sila lingi na bataka na ki fosak akot funny na ki fosak single vak mo nga pang na sin LEUM God el mulya liki matlokalok lok kaksakin LEUM God Nolan mi siya apun yele, Nolan kanausten toki fek, may kabulan mi siya masyale, kulyak akolain shukyawi. Inge oklak nga pang na sin LEUM God, nga pang na sin God lak ta ilan kasaya. Naki il orela kasenge in akademia, il shamsham kun, David el shamsham kun, naki supernatural deliverance lan kata la kasi matakain kain longo laliki misya ka forskning lalma takain apon lang ka finne mawana in man na toki ma etaka no in toki no felnge el forskning la na geraun la el fakla finti ke Masi mataka look make define intervention. El chive na ka mwet te kan lawa yesi masikiak na silngi. Na pal fakla mwet kashi plan kalyak shuk yawi. Nara el sham kun na ke me anain forskning lal ke no kana usten. El sham kun na ke me kashi ma intakainu nilye. Shokilya kainin trap mange my sikiak na sila na el fakla and he was without human resources to save him then na siye oyelan mwet tagain mulala na pa el fakla ke pel si maltang bang na sinkata na pa el fakla el me analen LEUM katen tain timbalala in kain long pacl ein sa payang na rol para el fact mo nga pang na sin LEUM kadilan kasha in timbalal in long pacl el purong pacl tang in kaifilak nara el sigain fakla kashalan kata taka el liela intervention lala taka ilana len kain nganon ko si mataka sikyak na sil ma el te kan die oil kan palala taka kasel ki kanin oye ma akademiyak lang na sil ngi la nalan mi siya panala ka toki na fel ka may kasip mataka na silin kain shukilye el fakla mainge kewa el liela anenash kasi ma me takain kasel. Nel takana ke fosit kor fanin da den ka stensa kit kor anel samong gunna felarar eususia pelang lan all mukui ekusus moyen ka del kaskasa. Na ke faxilal nge el samsam gunna ke oyasima me el likiyac analysis na ke me rara kusus nge pelang lonola finola mukui kalasha takake anain ma smoke anain fofos nga takake ka inge takake nostril lala ka inwelal kalash fofosyak likin foel sien kanausten emulut fol sikyak ligi alal pa el samsam nge nail me fakla sipakanyen elikas na yen engenga oatui sipakanyen losyeniel na fakla el sok moi fin si syrup enga o kaila na moi ona soklan siwon ke lakalim yemangea na lakalim na ke define intervention mga kalimi lang katashike Kat finloang ta na poetic description bange kaselan matsima usipit sesinsang aklin ye
me anen kaksakin kat ndo ke fo sakit kor ka sten sakit koshenge fakla mwen kadel kaksak nakat finde na ke rar ushusyak lan pailang lanola kat foloklan ke eksuda sapta singalia ke pelsima in kapsayak na ke LEUM GOD Paing mosi siya talignin kat ngayon somna subon final sign na ya yok na ke me eksuda singalia fa singalon ko singalay ko ngan me filasin na siya matinale ita ke istru siya Masimasikyak nge kadin kapsa na ke oyen kaskasak silan kat nge manain etra in file me kaalan me nge na fakke eksuda singalia fa singalon ko singalia alkos la kelutu tengin len siak tolu manlem kat el fak na sil mosisma kaliktikan in the kana yesupon final sign ya inakolos tanga shutlen tolu gosta ka na para fakla sikyak lutu tengin len siak tolu Arspal palal esarum. Pangakata natural me event masikyak. Palal nga sarum nga sikyak. Al pangul tal tan sumagespon final sainaya. Sip pakan yung matutol sikyak finalo. Apasen may ukuk na yok pa sa Longyuc. Kataus nga masikyak nga. Mwet na kayo niya naktak Basamsam kun na ken milos dawa elos rara kisangin na Moses el panalos talikin niya naktak selos inosyo na singat elos tupe beola final sinai no fon nuke ke kalash when lemkat el oetu ina fe ke kalash ke fosyak oana kalash ke fanyalalap yots also go anafon arule na kaskasak. Nara el usip betsasenge inge dang lila papa na sikyak ke fos it got funny nege fosinga unge in akketeyac na ke la me description in academia na ke fale in me anan kaskasak lanlem kata na ke mga sikyak ama akademia el matalang lemistilibanil na shamon na masinge matayin command center lala he soar on the wings of the wind nakatfinli na ke katlutut kun ay siya sapta on gosh pelpas katraman ke fastolo singe syrup nge sok mo ifin si syrup del sok lupa dal ko salam dal luo sok in continue worship luo dal kasken delos napata ka ke fasingal jingen na fakla ingo ko la orlena moi ona soklan siwon nan belsinge patakan ke stand saxingal si fakla anain los matol to la takka na pafakla el no kom la ke los bakan yung matol to ses la ke kof raunela na aksafiel fakla clouds el banake afma anain me Kosrae mat batati na sulpe lightning sarum nge an elkan aklen anural bal fakla af yok Kosrae ever tagaligi sarum mo yematal kanao selik pakanyeng los matul tolo na me katfin riti stanza akal good funny ni kisngal luto na anan poetic description ke me intervention lan gat ke me mail kiran kasha sami singe ba David na la mesikyak ke nature in kain me sang fin Paing palal kanin mange ma ngakalim na ke exodus singalia el ta kain description si ma akkalemye ka akketeyac lokalok masikyak na sil David kemat lokalok lal matakama elko flarela panganate si malpalakine ayna naslina asme me judicial rat si masikyak palvakla na fela rar eususyak pailang lanola mugikui kusus mayen kadel kaskasak nara
El Shamram Kundla, Davidel, para el som nagkikain Shamram silalinge. Analen mo, el walum la, metlokaloklalingit taka, shikain bangatipenel la, na maasi el fakla lemka del saplak milang esukyawi. El amekinya yakligin ko flal, el eshelaliki me forsknya. Nalikin alen walum nalikian lala, na David el lienage define intervention lan lemkata mo, taka inta eshelaliki oyema orela el forsknya lange. El fakla el molia la que se penel me in se wosel. Nara traumatic portrayal ke define intervention nge akketeyac penake oyema da sikiak penasel dalik din kat nge Joshua akollah siya el fak oana ke pang dalik nge ke final subon final sayanaya ke pelsi makimit armorelos kankin mit Israel ke inexagoa lem kadel sa pala afyo Kosrae felos onelosle na kanmen faksingan pa bas mit mi siya ke of siyama define intervention lan God mit mi siya ke katlas na din mit Israel bas mit mi siya ke off ngayon. So the point that I'm driving at pa define intervention lan God nge na mamasikyak nasin mit armor nge ke puklan mit nanan ka saptal mi kos fastong ulvakla itu mayunin ka sa me Lionel Cicera kilos fatin gane klalos yen inge na ke me nga mutawaek samram kun na ke buklal Samuela when malutut ke week singa samram kun na ke siepugin stringe Luke Chronicles na mga nas parallel na ke Samuel oye petoko siya nara ke buklal toko siya el fakla sistak Samuel el fakla ke Samuel siyak nara kiselal met Filistialos fasyang in linalos tasak tain Belsena lemka de la palalap in kasaume in line with Philistia elos arlena fojeke ekang. So the point that I'm trying to drive here ngakiakalim yun ki David elakalim yi oye mal sikyak na sil malimo mwet atikan kasel ke katpake fan na nara nga usi foj kaskin nakalim yila pangik ko ushngak sakir klan kat ma kain sikyak efinite ululya katlassi ka wangin genek inak misiye mwet ma kat mweta kainara katelara in genek in kailala asyal samram kunde oyenge asyal fakla lemkat kalena elefa molikomle ke kalalaplan paka ekusush elefa sapema palal engupe ena lalap na fakla ta sikya ko ye singe ke kadel da kalye mit Syria mata ka usla me talik usla pa palikien me northern Israel na likiyan na ramtay na katin mas la wangin le protection na silos wangin madin kedetalike na el fak ay el fakla kadel da kay pedalik mit Syria el fak mo ko wala na lan lemkat KahsInKol lois lemme. Furur for fagek kaskaklal. El kaskas kastal fur oana. Sjok komin seyen kasao oetume all lakan diekom rara kisangen shum. Nara ke description nge taka ke define intervention lan God David egena akkelemyela mga sikyak the keyword chimataka dukun managewa makadita ma David el patatleke deliverance ngeta kana sil David mayen akkelemyak ke fasten nge fakla David ke bis integrity
righteousness. Pafakla LEUM GOD elesi lenen orek masiwaslak. Elaki chewi mayen wangen metek. Kimainge elesi lenen orek masiwaslak. Mayen ele tala wangen metek. Nara el fakla ora deliverance nga daka na silke sipe ma wangen ma eloskain konaya kinsang me etalalek mo asmakuluklal. Nara el fakkin na kilsamram ki maswas nga kadinetala el fana patatjang na ki oye ki katena oye kuluk na ki katashik mo lakan alaw penasil dahil palama el matake integrity righteousness or LEUM GOD ngaitang nilin kashil. Nara so kasing itakan kashil katla mwet katashik at yakan lalal fungiyak. Nara para benasang na sil David len kay natala. Elinin na len folok len na kimaswas. Pailan kada siya ilalal fungi mo ilash ketari ki pelsing Nara kadil kashil. Napangan kaya sa mga kanurela ki me samsiuk singalal gors pelang e flokun narun mutawaek nga limistilipan den ganda ko flash kasa yok lal benake ganda ko nabakat kain kastan silipan pelang Tingin umgulo malap lamnas wigot ke me onsukunge finko. Tingin kumkulo malap ke akketeyac wubu. Second God Kulo kaksakin kat ke kat takon na ke pelsinge. Ale akketeyac wubu mataka ke shamsuko shamsinga lal ko singan fasina ke singadungan. Kumusi reference siya yung nakyok ke talle. Kat kulo malap ke me. Tingin na wubu lomman tingin. Ayra nga usi pela kung takon na ke katina akut na ke
kalian program mo. Having ka and we compare the ka aklen met last game meeting out shoot pelong the ka rela proin kaliya sampram kali. Tigin. Kal versamet glumalap. Kal wana akalam minge ka chui kaksakin kat ke kataka shun pel singe akketeyac ki Monday akketeyac ki Tuesday. Adem litilal tigin ganel usipena masike Monday akyok ki fasho. Nangen ada sumne ke programming kaliya lasho. Ada metige ada usala tigin kaliya ispela ina lamet nagawa an KahsInKol lowos an Srui kaksakin kat ke aslan men nagawa. Ada the kaklen met mataga likiyac kamen lalos ke pel singe. Takeral tigin Polin kulo malap ke asloman ngamo kum dalawa akus maingen na kulo Paing kum show loman pe. God bless you guys. Tamtel Srui tuwo kulo ke Jesus ke len sasha she kulo pe hasiwos kulacnsap. Amen. Kulo malap kulo Jesus ke len sasha kulo Srui tamtel Imelda Hubert finan Seattle. Kulo malap pe ke Asloman KahsInKol tamdal tamay tuwo pe kulo malap inwaya na makadakalam nga kulo ke Asloman Paing kum show loman pe akumpet tanya mekray kulo malap tuwo kulo ke kasmo lakulan na shish sinmet ko laru last ke KahsInKol kulo malap Patsikra tuwo kulo ke silin sa kulo malap long last penangan tamtal rina lify tuwo lan room na ke rumo kulo malap tamtal talbe becker tuwo kulo kaksakin kat tamtal Terry Sue George kulo amen tuwo kulo kaksakin kat Terry penapangan kulo Paing kum show loman Terry Kosrae and humor kulo ke Brian Shipina Carson kulo kaksakin kat ke molas kewa kulo ke aru and sianang lowos initi kasmol kulo malap Shipina Carson kulo malap alik penita Moses kulo along long gas callingan kulo malap neme ko pa ramon kingan alik penita Moses kulo kaksakin kat ke molas kulo malap pe Shenley Kopanena tuwo kulo ke Shilin Sasha. Atigin ko mo takla met nga federal way met Seattle Shipina Carson Wow. tuwo kaksakin kat ke molas kulo Shrek line finan Seattle pe tuwo kulo kaksakin kat pangit team so kumataga ke tutang nagawa kang alir samsam ke sim kamen lan met last nga kulo kaksakin kat kulo malap tuwo kulo ke Shilin Sasha ke was metliti Shepe pako nenalify kulo malap tamtal Pete Thompson Alabama kulo malap kimie finan kuam tamtal kinye Charlie Columbus Georgia na aksafie takay met ke latu siya tigin megil tulen tigin Driscoll Siya kung kakshafla. tigin megil tulen na Okay, wana gonna make sure. Ay, kaksakin ko. tulen na Kaglamalap. And we come in, akilin with nash na kayo mataka. Hindi nga mo tulen na ito choter balas ng tulen na Kaglamalap. Kagina make sure kuminte. Mixi. Diba sabi ng siyong kaya. Kaglamalap. Ngan mo lang lim nista lipan. Umba kulo malap kaya katiyaw. Kaya na tigin. Inge, kaksakin kat. Naki,
nga pinefalokla na ki akketeyac sila likiyac ki awakos mal sisla fronlo dia masikataske nge na kasensiak si mga siyak siksivena nga siyak pa sila misilipan la ifok 1852 wasa siya singeta ko a manifestation singe anakatindi mo tena likiyac. What's going on? Mayen katfini nake for what it's worth nake gospel singe talemil fact mo nga likiyac per klito singe wiowos nga sowek. Na ingin na kinakilala ko nga me vatil misilipan nga skewin loang na kimasing leme lorela ulela si makka singa likiyac fish foko katurek makin mesero nara pangayan si mga mo individually kat na kadin mutawaek kensaikat skililay foko at kufla urek makin ulela si laling na nasyuwas marek makinan God blessings nara ke fronlo chilala kanda kliye kasi mama mda gitek na sish el naka kaya kata yalal ke manteo nara si keyword mga isa kaya paingaan na mayen pela netawiya na kapsha fa kaya me o ye kemalutissima as mal fronlo tiyeng na kalim ye fa kaya naki na kapsha fa kaya me na kapsha fa kaya message ki manteo naki Henry nangamda klingan singela kelos folok naki il civil be masayak temple sima masala ki pebble na taga kanausla nara Engan sin folok na yen silosa makay mo to kapsya naki mulutut singa mayen kadin kaksakin LEUM God ki worship lasha na ba mataga akketeyac ki me kay kasaksam singalay ko sukong hindi la David academy respond lala in kaksakin God praise God nara Monday Tuesday kat dok ka din kan di la may relevant sila naki Henry ang napapanay si kiyak ki Wednesday well nag-step te na may belan Henry school tigin makil na ko tigin makil tolen na la kasakat naki Henry school na mamdawak na di lang ako nitulang mga naki malutut siya naki pelan dawiyan. Naro, mananak si mamdawak tako na si knipe ba ngandila naki mga experience ki maula ka ki yelus laki master ka pa. Piepel si ma LEUM God pacl la matanin siya kum. Piepel si makatliyak ka si lalingi. Piepel si makatliyak pakotin si lalingi. Na pangan masi mga kumin so anakilimistri di ba nil fact na ki faklal pol ki room singa lufas sinagatulungan kadin so ayan na siya may kise alupaye siya ngan pangan in worship him nara pangan islak ki makatash ki ang tawagin nan kala kapiepel si ma LEUM God pacl na pay matanin siya kadin lalal fungila payas katsi piepel siya ang ama pange kasi si mga kirela in kalye me iplak ke samsam lako na in we bena makatash ke pa kataka we goes ke malutut nge nakadinte na lose sight ke akot silash ma na ke mol siya kat na ke ofin shak na ke nara ke fakla lim ni silipan ke samsam kunyen masate empol ko kukar mamaylo samsam kun ke si church tas Kosrae nga mo pelas ka din reach out na sin on church kad mutawaek ki kanon lom si siya tala siya in lom si siya ma katli mo Finland siya flash e pange siya mason na lina pa entirety ke gospel siya kilang sila kat
mama panganen si makat kan daw akin kasha with wiyash with lili with lala ke usually pa nga may pangi mama ikek na sikki makat akpashigi wiksingi Ngalle kulo malla fashnamet ngalle kulo malla ke kalya na wubu fashnamet tikin well nangai me ke may kacham makat chamram ke ngai ngasul pena ngashe kadin kain dipsela unsu konge insan kali na april kali ke may chamram kin ke inchiak ma metlash de lange yak lang ale lang si unsu ko Selipan bangay unsu ko isang akfilat kanila siya kulo no malla tikin kulo nakatakala na ke paik na ke in proile kulo malap ke kasha na yoklom uskat mene ke pelsinge man wi ko min kan kaksakin kat ke metlash nge final lang silan kat bataga ke aw si benangal tu in kan akfashi message mo akollah ben siya kat some break na well pangen kadakola invest na mit na ke proila siya pange kataga ni pro ke pelsinge kat mutawaek ke len lasha insection ke kasha kat papatamasin ka sao kataklen la kung wikat ni ke dusa senge kat siya ginde saflan senge kat ngishe kuminta la na met finalang silom kulo malap pe ke metwiash mataka pe wikat lela ta continue placing slom in the tui ikesta mangon lom silos na kewa o kaya ma ekat kewa kaya mang kalan ngan madalom na yoros ke manifestation si makumakkalemi la KahsInKol kom likiyac yoros betul alfo kalme patalik na da sa fin mas
katkan praikelos ilos scale. Katkan kalye in wiowos, wangan chefnan. Ko na chefla singe kumfak mo kung likiyac. Kasi ka din islam ang masafal yoros. Manan wangan naligikat. Kumingan na kat lagi kasing kat papa, kat ngesesyum. In kasa mo itlash mamata. In nomono ki pelsinge, katin kain orek makin kasing. Nanak manas kasa kat. In ka pen faklagas fall na sin metlash ma. Matsyok len af lash fastigikat. In ka nakkayelos. Kiki akot lash ke mochi makatash kenge. Tapan na ki pelsi makome pangon katpe. Aina kikat tipsila ke onsu ko Paing. Mo lash asin po. Mana kayo mashirosh nge. Mata ka yurumme. Dahil katin alin na makinan yurosh mga katin kain. Alin na makke. Panang sisyen falgesh na ki mamakat fak lagi prosesya. In kain akkelemye, wolacna kalom, lakum kain iskat ana sipel. Egat kulo malap masyum, kishipelum gumdigi katifin felsinge. In kain akfashe, langsilom, kifake kikaslom. Nakmanas kasha pedalik nadash manakan laki pelsinge. Kakat na kayo malipisi makuduklash. Kaprika dis vena ke. Talala sinin koslash. Kadin fast na med in malalala in piseske. Mama kat lipisi madefal. Kat kulo malap na siyum, kat papa. Kikaliye pelasha. Kadalal fungi kumla. Kume work in our leaders. Kimafali losin kan fast kin kasha kat nakayo. Kat takulan fast likipel singe. Kat ngashe. Takalan ngan medalum in wikat ke fast liklasha. Ken when na tum Jesus Christ, siya katalal fungike, at fakulo, Amen.